maabisa bagituo kia borithi kia Lare ibaguchwa Julius Kaguru uria ni area manager wa Kang'enyoni Antwamboi Ward Gembe North uria kwirikana kwinyangia kiwendo kana gakari ka ukurubo miaka 7 na nkuruki akagwatithwo murimo jo mukingo kari kau karugatirio igita ria mbere ya Julius kumugitira winyange bobo akiuga atwire kuringa report kiri antu bao ende gutwe wajukia untu bobo norito mwana ojo arakaraga na Julius akimumenya era no tugutwe wije ngina na areare na ithe wawe na akwire ucio Lare Ibrahim Muhammad agikujire karikariri na kuiba guchana na Julius uria umatukite akari nabo bakionania kujura ni muthuro jo munene bakienda gakinya kuithe nyomba yawe ndaenda tusibitari ndabweze bukethimi nderonde nayo nderonde na HIV ndiraerwa ndawa no tere siantethia no koi kontierie nikirero kumake mwana wa mwari wa kirasi kia mwanja nturene Kang'enyoni gicione mbunge kia Gembe North ura wenyangitwe kiwendo na kwatithwa murimo jo mukingo ni mukuru Mwasi Anthony ura ni area manager wa Nkanda na we wijikene Julius Kaguru ndabweze tikeri kia CBC ni ndabatueta kirasi kia mwanja na riu mabisa baborisi bakituo kia Lare ni bambiriritie oswana na mwenyangia uu Antomurume na kungurusania nyumba kwawe no ende na reketi otoroka nao nibo mwana uyu aitirimire njarene cia Kaburu na kubwithirwa biti ambikirire metho biokoroka white ndotura ndaitirimeta ndane yake ndaumeta wekira mwana usuru ndoitirimeta ndane yake ntisimbi bila ambikire metho nantorona ndoitirima kiona nangoi ndekire imbikirite no sindari asu nindatura therike na kiria karibantura barua baninkanire mwana uyu njarene cia area manager uyu bakithwa na cia mutethia nontu ni mutongeria na itumikio munenkanira ni kwithwa muciari wawo omwe netirwe ni mwathani na ungi na urire ataringwa riki ende antu akumutethia amwethia mwekuru wawe twetaga na mutuati ka thimwa kwa tuika bubu kakua buonde buyo na manto ya ko tuika ya yo itura ikara bwetherwa matibabu na mwana wa grade 6 na areretwe dai arete junior secondary na mwana huu ndikuigwa kuwitho mantu yeu na mseu amwende hospital na thimo bonekana positive ndibu ururubu nene sana wo tutarete asa utaja savueria wowe ni wogo tulinda community no tuwe kandolinda community ko omba ko rwantia roi savueria akayukia tomunengera gwa kari yako na of course na kawatila na ya mainge kwa tukana ko kawatila ni bakuri yako ni kawita kinya sukuru karari kamwana kamwatheki no ntoni karathoma ni karaita sukuru na ngoi kararuta no tora galauma na roe katasia lakini ntato ile tora na lo yantu beto kande boere kana kinya kakarika na nyamuntu ondo lo yake yakawande na thina fulani no ntokana kau muntu una sugulikiwe no ntokana kau karagweta ya mainge na keta kinya konjori lagi kwatweka anto bakore yako thi kwatweka teko thigere kansia wenyeji wahusika kwatweka bateko thigeria kana kau baba ukapuuza aikujire karikare uciesi wa Lare Ibrahim Muhammad ne wete baswana na mwenyangi uyu mwanka bamwikire mpene na batiere okinyithwa kotin na kujukirwe talia rerito ria kiwatho akiuria anto na boba kajukia watho njarene. Kwa hivyo nyinyi wananchi mkae macho, mkimpata pale popote mnashika lakini mwingine asije anakosea anachoma boma ya wenyewe, hiyo ni hatia. Sawa, tusikilizane hapa, hawa boma hawana hatia. Mwenye amefanya makosa tunatafuta sisi kama serikali, pale popote akipatikana atashikwa na kupelekwa korokoroni. Watoto wengine wanadhulumiwa hivyo, na mkipata issue kama hiyo mnaleta station, alafu sisi tunachukua hatua. Sawa? Kwa hivyo nyinyi msichukue sheria mkononi, tufuate sheria. Polisi wako hapa kuwasaidia usiku na mchana. Nkiripotera Weru Wikendi, Torene Kang'enyoni Gembe North, Mbeta Marion Karugi wa Kenywa.